dito so baguhay di dayara tota pembetuan sa Ranau Blues nan paraw to Pilanduk langon-langon ng Pilanduk sa dunia kalano naging ng mga Pilanduk sa Ranau pembetuan lang sa RP Resident Pilanduk kami membuat ipaliliw kami so in RP ng Resident Pilanduk agu pedumpen lagi na yang ada di dekat Pilanduk upama na ini bota Pilanduk ulit na di mataw terus sa Meranau masuk sa Ranau dikan sa Palapa dinya tahu ni masuk sa Ranau dan labujan tu ni masuk sa Ranau ibang butugiran na insiden sa Pilanduk IP sa ayamanan yan langon tanong mga Pilanduk na stake tanong sa ginan nakapakapiyagi na Ranau di ini pag-elaborate ginan na ini pagitidag mana ini pagitidag na kapaman na langon tanong na mataw tanong tunay katawan tanong tunay kidia tanong sa Ranau kaya bunda di rin mataw na so buta so matitereling okay lagi membegitu isa idida kan na yampu di pagi dan subuh yan so tigu bisa ya tumuy lang na ino kapagumayan dan nubu sa lagi dunia na wana pameran nga sa giwida kan suat nga sa belajar atau para ditanu deh kami bicara yan